Tangshalo Tripura High Court Kwtal 80 lawyers rokni mung register khlaijaka Tangshalo enrollment day no kitingde Bar Council of Tripura High Court complex o kaisa panda songkajaka Ashani panda phai manjaka Tripura High Court ni Chief Justice Dr. T. Amarnath Gaur bonokari bo manjaka Judge Sabyasachi Dotto Justice Bishojit Palit State Advocate General Shaktiman Chakraborty Tripura Bar Council ni Chairman Ratan Dotto High Court Bar Association ni President General Secretary Prominent Lawyer Samrat Kormokar Bomik Shankar Dev Kalyan Narayan Bhattacharya no khoboi kubni adongrok Ashani Pandawa Tripura High Court ni Chief Justice Dr. T. Amarnath Gaur Kwtal lawyer rokno certificate yapharwi rikha apni logi bosaka tabuni simi newcomers rokno case nawai samung khlaiye manai ashalo Kwtal lawyers rokno saktari samung khlaiye buskanga akungna ni bagai dagika Tripura High Court ni Chief Justice Dr. T. Amarnath Gaur आज बार काउंसिल ऑफ त्रिपुरा का एनरोलमेंट डे है बच्चों का जो नया नया अभी वकालत पास किया उनका सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा और ये एडवोकेट्स आज से प्रैक्टिस करने के लायक होंगे दे विल बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा आज अबाउट 80 लॉयर्स है जो वकालत पास किया है अभी उनको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा अगले दिन के लिए उसे लेके हमसे जा रहे हैं बस मेहनत करना और आगे बढ़ना तरक्की करना Ashani Pandawa Kwtal lawyers rokno Kwcham lawyers rok by Malarikha Bureau Report Kokkhorang